Mai Shispa that way. Shispa that way. Injirabanin sungu melakapor kabrom haupa berhau kun berham simbukoj Injirabanin sungu melakapor kabrom haupa berhau kun berham simbukoj Injirabanin sungu melakapor Kaburam haupa berhau kun berham simbukoj Traji subit hakane keklimat kabamta Ngidap dagi jing sokmen kabakrau Bangilayo ban yoshim bantabiang hakane kejing mane sakramen jungi Kumshi yang sisem kumshi men shipara hau traji sukris Te hakane kapor ngingis kembau Jisu don rengkat bangi haga sakramen bakoy tam kaduan Uap kemilenti yangi badu trang hir-hir yakam sim jungi bangin ailat ban unsyong sa hapo kadenot kajungi Kublay shibun traji subit nakabenta ka jingsbun bat ka jingbha kiba milathe sei halo jungi iway pa iway
Kublay sibon tra jisubit nakabenta ka jingko jingkia kibamen laay halor jongi. Kublay sibon tra jisubit nakabenta imay ipa kihimen kipara kikur kika bat kiparla lok para jor. Tidak kami sim basyurit bat basyurhem tungin yo ong lang kublay sibon tra jisubit ngisungo yung may kutra Jisu ngipendon buram yung may ko Jisu. Hallelujah. 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 Vajikwai Satsva Atusam. Satsva Atusam. Tementa tungin IT hau blay yakijing jing sitom kibang yakendo hakajing im jungi batung scam badai tang ublay ubala ban pengkot yangi topan nau try de kajing yakajing dengkam jungi kumbau blay Ukraine naka gospel Matthews kalnong bahnyo
kat khot ka banyo pan bat pin sayo te ladang ipan da ka jinge ublay ju kantaj ya ka jingkarpat jongi iduwa na kabantay basuk shisha kongbo banyo ya ka jingko jingkia iduwa na kabanta iwalfrena Clara kongbo ba in ebok erniu bat ba in la ban krek kot bha haka exam metric ke jong i iduwa na kabanta i DM sau iduwa na kabanta ka jing ya bet ya ranti ka jing sam resort high school iduwa na kabanta imei jong itoni renja banyo ka jingko jingkia iduwa na kabanta imei jong i Margaret lengdo ba inyo ka jingko jingkia iduwa na kabanta o Freddy Konglam ba un e kabok ban kot ban kia bat ba un tibriu tiblay iduwa na kabanta i Juliana nong set banyo ya ka jingko jingkia Nisungo ya may Jisu ba may lakarko kardo yangi aga jing im jongi kamtam na kamta ka jingko jingkia ba man kasngi iduwa na kamta i Ana Marie Sangkli banyo ya ka jingko jingkia iduwai na kamta ka yang kasem jong i Sunita Kongsni baginyo ka jingko jingkia iduwa na kamta i Jose Mario Pawa banyo ya ka jingko jingkia iduwa na kamta ka jingsuk hayeng hasem jong i Christine madbakin laban panbeno ya ka sakramen jingkantiu kurim iduwa na kamta ka yang kasem jong i Elisa Betharjau bakinyo ya ka jingko jingkia iduwa na kamta i Lumlang Mensong banwan paino shayeng ba inla banmap habreng jongki shikurim iduwa na kamta kikun kikti jong i Ramon Kili Langstang ba kinlong kikna kiba tibriu tiblay ba kiba minot hakajing pule ka jong i iduwa na kamta i Kevin nong er banyo kakam kajam bat bain bha kakamai kakaji iduwa na kamta i Justina Kongsit banyo ya ka jingko jingkia iduwa na kamta o Cleverson Richmond Sonwell bakin pas bha ya ka exam ka jongki iduwa na kamta i Fila Risa Thaba banyo ya ka jingko jingkia iduwa na kamta o Sawyo Darren Konglam pa un ebok erniu at baun pas pa ya ka exam ka jong u iduwa na kamta ina Sarika Larensa Konglam ba in ebok erniu at bain pas pa ya ka exam ka jong i iduwa na kamta i Lahun Lang Konglam ban ebok erniu pat ban inbiang kakam kajam iduwa na kamta kayeng kasem jong i Ana Marie Sangkli bat kikon kikti jong i bakinyo ya ka jingko jingkia trajisubi tukarku ya kikon i Lahun Lang bat i review shooting bakin ya tibriu tiblay bat bakin long kikna kiba tipsngi iduwa na kabanta ibada Karlin bain kasuk kasan yay kalungi jong i iduwa na kabanta iduwa na kapta kikon jong i Winifred Shinla
bakin kala kabamut. Idwa na kamta ka jingtmo jong imili lang masar. Idwa na kamta sen limar bainyo ikajingko jingkia. Idwa na kamta ifirin ng rum bainyo no ikajingko jingkia kabapura kumju ru kajing yatli hayeng hasem. Idwa na kamta kayeng kasem jong ikandidat kar bakinyo ikajingko jingkia. Idwa na kamta ilinet kar mojai bainyo ikajingko jingkia. Idwa na kamta ilina lina wablay trekrat map ikipop kijong i. Idwa na kamta i andi banyo yakajingko jingkia. Idwa na kamta o Elvis nong rum baunjan shikabalang. Idwa na kamta kayeng kasem jong iba kajintan lamare bat ikong iwan jaline walapi bat kikon kikti jong kibaro bakinyo ikajingko jingkia. Idwa na kamta iba Stebenier Marwen bat ikong Flora Mayong bakinyo ikajingko jingkia. Sino Magic Way and Masam. Magic Way and Masam. Ngidwa na kamta i Robinos Senkon bainyo yakajingko jingkia. Ngidwa ya i Sister Mary Dolin Jana banshim yakajing smai bakado lashai. Ngidwa na kamta kajingtmo jong i shimti Mary nongrum. Ngidwa na kamta kajingtmo jong i Wanda lengdo. Idwa na kamta kinmen para ki persa jong e shaprang ki suchiang bakinyo yakamet kabakot kabakia. Kamtam na kamta jong i knang ba inyo yaka e kabay tmo hakajing im kajong i. Idwai
Ngiduai na kamta i Catherine Macri baila ban pengkrep haya ka exam ka jong i. Ngiduai na kamta i Shailin Karbani bain yo ya ka jingko jingkia. Ngiduai na kamta ka yeng kasem jong i Sweetie Kong Rumai bakin yo ya ka jingko jingkia. Ngiduai na kamta ka yeng kasem jong i Ibor lang lando bakin la ban syakri bahayo blay. Ngiduai na kamta u David baun yo ya ka jingko jingkia. Ngiduai na kamta u Darren Shanskem warlapi baun la ban krekot baha. Ngiduai na kamta kayeng kasem jong i Emdor Kong la bakin yo ya ka jingko jingkia. Ngiduai ya i Clary Anong Sit bain yo ya ka met ka bakot ka bakia. Bat bain pas pa ya ka exam ka jong i. Ngiduai na kamta i Tista Kong la bain nong yo ya ka jingko jingkia ha ka jing im ka jong i. Ngiduai na kamta ka jing temu jong i Kandi Dadkar bat kayeng kasem ka jong i. Ngiduai na kamta i Edith Mulat bain yo ya ka jingko jingkia bat kayeng kasem ka jong i ru. Ngiduai na kamta ka mensim balakla jong i Diko Mauyong Kolon Kong la Besterwell Masenting Pira Sumar mablay try keran ayiki ke jinjatai bom jukut. Hiduai na kamta imay ipa jong i Shaprang ki suchiang makin yo ya ke jinjatai bom jukut. Hiduai na kamta o Kilchris paya warlapi banyo ya kakam kajam kababiang. Try jisubi nyingi skam bame memju kantai ya kajing kerpat jongi Henry mesngeu mesngap yang i kikon barit jong me abang ipai shame me kedup yang i halag sangti ki jong me. Try jisubi kanung idap da kajing sungu ka bakraw bamilong ukan rat jongi bamilong usim jongi. Try jisubi sa sinbiang ngi kum kikon barit jong me yai don kam ye me bamen don rangkat ban ngi hakajing yai lenti ka jongi. Try jisubi songsa apo kidanot ki jongi iway pa iway kanang bangin la ban syakri kam skem ye me hakajing im ka jongi. Wat ay baw bomman un sinsyari ya kajing im ka jongi. Henry ay baw mensim ko jong me un pensyay ya kajing mo jing perkat ki jongi. Kanang bangin la ban syani ya kam skem hakajing it ka jong me. Tementa tungin ay ti how blay ya baro ki jing ki jing stom ki jongi. Tungi skem baw blay trekerat umju kentay ya kajing kerpat ki jongi. Tementa tungin dem laki kosiu ban pediang ya kajing kerko nau blay trekan rat.
Toning yaduai, ablay na kani sakrament mapilame na buhaften zomi, iya kazin kuma kazin shastom zomi, tu yarabiani banbura, ya kamedba kasnam zomi, nang baning yo baraban, ya kisozon kazin saspa. Mio bayin baru basin sarzunom lazuno. Amen.